Danas ću vam objasniti kako zaraditi novac online, odnosno na Instagramu korak po korak, i to radići samo 2 sata dnevno, a potencijal je ogroman. Ali, ako mislite da se možete obogatiti preko noći, preko neke igre na sreću, ili bez konstantnog učenja i usavršavanja sopstvenih veština, onda bih vas posavjetovao da posjetite moj video u kojem sam ispričao o najčešćim razlozima zašto ostajete i dalje siromašni i kako da se poboljšate, odnosno promenite vaš mentalitet. A sada, pošto smo smanjili grupu ljudi na one koji su spremni da već od danas nešto zarade i nisu skeptični za sve što čuju, možemo krenuti sa načinom zarade korak po korak. Imajte na umu da sam ja ovaj biznis model radio i da je 100% proveren i sve vam pričam iz iskustva. Ja sam imao oko 18-19 godina i nisam imao pojma o ovom biznis modelu. Sedao sam u bazenu i zarađivao sam novac. E pa ovako, pošto svi već scrollate po Instagramu, zašto ne biste iskoristili to vreme i zaradili nešto novca za vas? Način zarade jeste da napravite plan za vaš Instagram nalog, odnosno odlučite o čemu ćete postovati na vašem nalogu, koja niša je u pitanju i koliko je ta tema u stvari viralna. Sada ću vam pomoći da izaberete teme, a nakon toga ću vam pokazati kako da nađete sponzore koji će vas finansirati i na koje načine ćete još na Instagramu zarađivati. I mogu vam reći da Instagram u stvari uopšte nije naivan u svetu zarade. Neke teme koje vam mogu dati za primjer će uvek ići i moći ćete konstantno da zarađujete. A to su na primjer stripovi. Zapravo učenje ove veštine je veoma lako i ove aplikacije vam mogu pomoći u crtanju nekih stripova i neke dobre stvari koje možemo vidjeti u crtanju stripova jesu to što ih možete crtati čak i dok ste na času u školi, dok sedite sa društvom, dok ste kod kuće i verujte mi, jako je zabavno crtati stripove. Puni su boja, možete ubaciti i razne šale u oblačiće i jednostavni su za kreiranje. I ukoliko se u ovom predlogu ne nalazite, druga viralna tema koju možete također postovati na Instagramu jesu creepypaste, odnosno jezive priče ili jezivi videosnimci, strašni videosnimci i tako dalje. Ta tema će uvek ići jer uvek postoje osobe koje to vole slušati, gledati i koje će to uvek pratiti. Mislim da vam ovdje ne moram objašnjavati gdje možete naći jezive priče ili jezive snimke. I treći predlog viralnih tema jesu smiješni videosnimci ili TikTok cringe videosnimci koji također prolaze jako dobro i također su jednostavni za kreiranje. I ukoliko editujete smiješne videosnimke koje ćete postaviti na vašem Instagramu, onda vam predlažem aplikaciju koja se zove CapCut i koja je jednostavno najbolja za editovanje videosnimaka na telefonima. Dakle, sada ste izabrali vašu temu, odnosno nišu, i pitate se kako da uopšte zaradite novac kada uopšte i nemate pratioca na Instagramu. E pa u to početno doba dolazi veliki hustle, odnosno velika borba. Naime, potrebno je zapraćivati što više ljudi i skupljati pratioce što je brže moguće, ali naravno na legalan način. A jedan od načina bio bi da zapraćujete ljude koji će vam uzvraćati follow, ubediti vaše drugare iz škole ili društva da vas zaprate na tom profilu i već kada skupite oko 500 pratioca, možete početi da radite saradnju sa profilima koji imaju slično, više ili manje pratioca kao i vi, a saradnja počinje onda kada im se javite sa privatnom porukom uzajamna reklama ili ti skraćenica UZJ. Većina ljudi zna šta je uzajamna reklama, a sada ću objasniti onima koji ne znaju. Taj princip reklamiranja u suštini funkcioniše tako što vi okačite video ili sliku koju ta osoba vama pošalje, a ta osoba okači video ili sliku koju vi pošaljete kao reklamu za vaš profil. Šta se onda dešava? Pratioci koji vas prate će zapratiti taj profil ukoliko im se sviđa ili ukoliko je reklama naravno bila privlačna. Bilo bi poželjno da vaš profil bude privatan, odnosno zatvoren, kako bi se ti Instagram pratioci zapitali šta se to nalazi na vašem Instagram profilu i naravno zapratili vas. Ovom tehnikom uzajamnih reklama možete stići do mnogo velikih brojke na Instagramu. Nakon nekog vremena vidjet ćete šta vam vaša konkurencija šalje, šta najbolje prolazi, kako se najbrže skupljaju pratioci i tako dalje i tako dalje. Još dok sam išao u školu, ja sam ove tehnike koristio i usavršavao, učio od ostalih i konstantno sebe poboljšavao. I nisam se toliko razumeo u ovo, ja sam već nakon 2 meseca video svoju prvu zaradu, a već nakon samo 4 meseca rada na Instagramu, ja sam zarađivao više od prosječne
plate u Srbiji. Zato vam i sam kažem da Instagram uopšte nije naivan što se zarade tiče. A načini zarade kada budete skupili malo veći broj pratioca na Instagramu su naravno naplaćivanje reklama drugih brendova, odnosno profila koji će vama platiti ili poslati produkt ukoliko se vi za to odlučite kako biste ih izbacili na Instagram story ili na Instagram post. Dakle, kada imate pratioce, vaši zadaci su vrlo jednostavni. Možete biti bilo gdje, u školi, sa društvom, u bazenu i zarađivati novac. A vaš zadatak bi bio da kada vam neka firma, odnosno profil, uplati novac i pošalje sliku ili video, kako biste vi to izbacili na vaš Instagram story na 24 sata ili na vaš post 24 sata. A to je u stvari 15 sekundi posla. Postovati jedan video ili sliku vam ne može oduzeti više od 1 minuta vremena. I plus uz to dobit ćete tekst od te firme, odnosno profila, koji ćete samo iskopirati i nalepiti na vašem postu ili storiju. Dakle, samo budite konstantni u postovanju vašeg kontenta, također konstantni i u uzajemnim reklamama kako biste skupili što veći broj pratioca i tako mogli i sami da povećavate cenu posta ili storija. Bićete jednostavno iznenađeni kada budete zarađivali sedeći u nekom kafiću ili u nekom bazenu dok vam neko uplaćuje novac za nešto što vas košta par sekundi ili minuta rada. A koliko u stvari možete zaraditi zavisi od broja vaših pratioca. Ja sam na primjer sa 10.000 pratilaca počeo zarađivati oko 5 eura za 24-časovni post ili story. Sa 20.000 pratilaca tu sam i brzo došao, tu sam zarađivao oko 10 eura za story i post. Naravno, cena raste dalje, sa 10 eura otišao je na 12 eura i tako dalje. Sam sa 50.000 zarađivao 20 eura za story i post, a sa već 100.000 pratilaca zarađivao neverovatnih 25 eura za samo jedan story ili 25 eura samo za jedan post. I imajte na umu da ćete morati napraviti jedan paket cena, odnosno da kada neko od sponzora bude hteo više storija ili više postova od vas, dobije neku sniženu cijenu i kako biste vi zadržali vaše sponzore za dalju buduću saradnju. A sada ću vam odati bonus tajnu kako stići do sponzora i kako zaraditi već prvi novac. Naravno, na samom početku vas neće sponzori tek tako lako otkriti, što znači da je rješenje problema da vi otkrijete vaše nove sponzore. A to je vrlo jednostavno, samo potražite firme, odnosno koje na Instagramu prodaju nešto, smislite neku profesionalnu poruku kako ćete vi vašim reklamama rešiti problem, odnosno povećati njihovu internet prodaju, ali ne nadajte se pozitivnom odgovoru na samom početku. Računajte otprilike da što ste manji profil, to ćete više poruka morati slati sve dok ne dobijete prvog kupca. Dakle, od 20 odbijenica računajte da će bar jedna biti uspešna, odnosno profitabilna. I tako ćete zarađivati ili dobijati produkte tih firmi sve dok ne budete imali veći broj pratioca, a nakon toga će vam se ljudi bukvalno sami javljati za sponzorstvo. A sada kada ste već stigli do dela da imate već puno pratioca, na puno pratioca mislim preko 50.000 pratilaca, onda ste čak i spremni da otvorite svoj shop, odnosno vašu internet prodavnicu na Instagramu, kako biste konektovali vaše pratioce sa vašim shopom i kako bi vaši pratioci naravno kupovali sa vašeg shopa. Dakle, u vašem shopu možete prodavati razne stvari, od personalizovane garderobe pa sve do nekih nebitnih stvarčica koje bi vam donosile ogroman profit. Verujte mi, sitno je dinamitno, a kada imate toliko pratilaca, zamislite toliko pratilaca, odnosno ljudi u realnom životu, i onda zamislite da se svih 50.000 ljudi pogura kako bi ušlo u vašu prodavnicu, a od tih 50.000 ljudi naravno neće svi kupovati u vašem shopu, ali zamislite samo 50 ljudi od tih 50.000 ljudi da kupe nešto u vašem shopu samo na mesečnom nivou, vi imate drugu pasivnu zaradu, a zamislite kada taj broj ode na 50 ljudi dnevno. Dakle, svi ovi koraci su provereni 100% i rade. Ja sam od ovoga dugo zarađivao dok nisam prešao na neki drugi nivo. I to nije sve. Ako znate engleski jezik, vi sve ovo možete da uradite na engleskom jeziku, odnosno vaš kontent prevedete na engleski. U sljedećim videima očekujte još mnogo načina zarade, još mnogo načina pasivne zarade, biznis modela i tako dalje. Slobodno napišite u komentaru koja vas društvena mreža zanima i ja ću o tome vrlo rado napraviti jedan video korak po korak kako možete i s kojom idejom možete profitirati. Dakle, ukoliko vas interesuje TikTok, napišite u komentaru kako zaraditi od TikToka, ili ako vas interesuje Facebook ili Pinterest, nebitno, tu sam za sve. A mi se, mladi biznismeni, vidimo u nekom narednih videa mnogo uspešniji nego danas.